सरकार लैपुइन अनथोक्ततान पेंशन स्कीम थरदुआन यूनिफाइड पेंशन स्कीम चु अगस्त नि somni pali khan atlang zara he pension scheme thari old pension scheme le national pension scheme NPS kalphung cho pola duanani NPS ne na khai khin chuan sarkar thoktetan than omjok tura ngai ani pension scheme thar unified pension scheme a hian old pension scheme a sarkar thokte pension pek ang khan pek ani dona ma se an pek dan ero adang lam dona old pension scheme a chuan pension pek tur hi an hlolang hun ber thla an basic pay le dearness allowance DA bel khom atanga za somnga fix ania unified pension scheme ai chuan an pension ma thlaso pani kalta basic pay le DA atanga cho ruala za somnga pek ani don thungani heti ani chuan an pension ma thlaso pani chunga lo punga kai sang chuan all pension scheme ma pension ma thanung bera pay le DA bel khom atanga 50% an lak thin ang za chu an la ve phak don lo ti na ni unified pension scheme mang tur te hian NPS ang thawin pension fund an tho ve ngai dona times of india na tarlan dan chuan unified pension scheme mang du te hian tin an pay le DA bel khom atanga 10% an tho ve ngai dona ni MPS sa po hetiang zat thawi sarkar na thok ten thatin an thwa ma se sarkarin adawlet na NPS sa 14% ani lain UPS unified pension scheme a chuan 18.5% in sarkarin adawlet don thungani heti la hian old pension scheme mangtu te chuan contribute an nei velawa hei wang hian old pension scheme hi sarkar tan phur rit ania hemi awanga NPS poi mang ani tareng ani unified pension scheme a hian atlem bera kumsom service to chintan thlatina pension lak thei niam ber tu chu cheng sing khat ani dona government pensioner portal tarlan ani dan chuan tuna kumsom service chinten pension an lak thei niam ber chu cheng sang ko ani mekani unified pension scheme a chuam minimum hi aron disang ani chu unified pension scheme a hian supernuwa sona pension tetan lamsam pek tur po siam telania lamsam pe tur hian pension ma tharuk chunga an pe le DA bel khom atanga soma bakhat angin chhut ani don ani hei hian an pension lak tur ati niam pha don lo ti sarkar thu chu chuan tar nanga hei hi old pension scheme a in athazoka lamsam pek tur hi commutation table a tarlan anga chhut tur ania old pension scheme le unified pension scheme a hian kan ni thin khosak momo sang zel mila loti punna tur inflation index atel ve ve a old pension scheme a chuan sarkar in dearness allowance le dearness relief ati pun huna zel kum khata voi ni january ni khat le july ni khata en non thin ni a unified pension scheme apo hi tel ani dona all india consumer price index for industrial workers be chanin dearness relief hi siam sak ani dona ni hei ba ka hian unified pension scheme a hian pensioner te chuwan doi thlak taka an lo boral pal ani poin an chung ta jinga family pension la theiten a hlo lak lai atanga chu ta za somruk an da chun zom thei don ani tin MPS mga pension do te point UPS si an man ve thei turin ruwa manania PPF rate mga area po pek turin ruwa man siamani ei baka hian NPS manglai mek ta tan po an du chuan UPS si an zom ve theianga ma se voi khat bak du than na hun siam sak ani don lawani UPS si sarkar la puina man turania central sarkar na thok mi noi somni thum velin an mang thei dona state sarkar ten an mang ve ni phei chuan NPS a om sarkar na thok nuai som ko chuang velin an mang thei dona ni unified pension scheme hi nakum sang ni somni panga april ni khat atanga man tran turani